Enhia kese enkoma emergency Ghana etiefo ene ahwefo nyina megidi se oboade na dom na daroma obia eho je obia pomuden ACP esita na nanim ebisa se eden ne beba na abayo a wo 15 years osanjina class 5 15 years class 5 anwe na desua ho atumi adate mema mienu to the extent se watumi agya school atena fie na asemi a meken enye se meka ne saa keke o eraba bia bepie mu hase asemi efa ne ho ne nti na meka saa asemwe asisi a no hase a abrabo no etwa na chimma chese na abrabo na aye basa oso duabo na odinam na o kyerekye ne nsemu enti ka me ho na yenko tie nsem eraba ne edi tudwa ne ye ne esiye tibia bi okomu e ma ne tu saa na mo no ka me ho na yenko hwe video no embrace sia sena eti say bibia e boko wadaro mawie wo na wonnam boye nkomo acho monsieur boy bia fen Malik na wonni go bi ene net na menen net ino ko sha go bi ngene fen ma me ya ngene mi hu so ne senyende me found me found your moyam but the again no I shall see our oil Anna me ede me come mammy me come mammy more so me again the miss you coming some baby but me family me come mammy more me mammy more son and a day boy in the friend me say dada se me ba be sam wa bomidian oh yeah me no ko me ba na mammy ka che me say if you say okay na me call man me Malik pie o ka cha me se me ko jan na me bai na me bana pun school me ne no ba ko tina me cha ko no mo me wa no frɛ me no ka cha me se fise me be bisa wasem asem na me be bisa no kan mu no kra bia e kyerɛ me na me see you ana me ede me cha ase na me ade no wasan me ase wudi ni sima ase e ka no ho nsem na me se oh me asem na mo kan ko me ni mu hwe mesra me ni mu ntimo obi afra me embe ayede embe na ye hwan Malik ne girl okay eti wo frame me na wo ka asem na me se me de ni mu hwe na mo sa frame me biem o frame me me se hwe bla me to me dwene me ho ma maintenance na me dwene me ho se wanya wo da oh fusena fashion box me bua so ma me wate ana me ka sa kire no eti me ka sa kire no ana mo sa frame me biem mo frame be matem didi na na mo gusu didi me oni oba ne me no wono oba ne me mo frɛ conference call ana me bi kita am ni bi okay eti wo frame me na wo hya ase na mo ye me mo agimi asema ba ne ye bisa wa nwa ma wano aye dede na me se ma no ye dede asema na mo ka me ni mo hwe enti sasa obi aye de obi aframe me ebe ha ma adwen enti wo me na me ni so mede o mbe jai me how mo frame me bi Timwa na mama ya no minim se Malik na de phone mama ya no se mitimi hu ana mama ya no je phone ni jimi bi asema ba na ye ka mama ya se wo jimi na mama ya na wonim ne dada na mimi nimu no me makoto se ne niam wo boy ne dem wo no muda but mimi nimu no matini di da mimi nimu no me wata mama mi sa we ansa na wato aso be ma no na wo ne net dan ana ye den na mama ya tumi akwa besen kokotana ne nchen na me ne na net me ne net ne de bia ntokwa de bia no obo me eburo de obo me pa iti ma me fa me wan se me mesa me ne ma firi me ne wonom akọ me ma me wonom iti me kwa me ma me wonom ma no wasa aba wonom no abeto am wo ti ba ma me wani ebe didi atem aye nkraman oh ye nkramai ye fie peni be na wo obi enu obet krama bi enu obetimi abesi neni so aba ka sei nti na na bere ni nyina na da so ne neti na me ne wo ho enu wakala wo busuafo se wo mo ye nkrama nyina wo da so di na chi mampa che akola no na me ne wo ne eba no akola no sinti na me vese me de obecha no o ka bibia se de obeka se me ye mani bia na ma ya man eni ma be na no ka se ye man na o ye man no ti se bia o hia me kora o frɛ me a na me kɔ ebi o kora mpo a o sifise me ne ma ye fi besi ma me one ge no o no me no ti me frɛ me ma me besi ne ma no me se enye hwe akola ni nti na makɔ de bia saa na wo de ye me
but I'm found. It is since again no eba ntemache nyende. Me first time I was one in my be me the change but me and family. It's ever didn't now say and found. I could only the end the seal. Nancy say, you say, super in when you soon be soon. Sabre no, I was saying your back, and yet, Mammy Yan and Quan Wakofano. One in it's not the best, and I won't sway your massam. Oh, man, it's not bad 5 years in here. Massam and Mimium Colano or Bumisa, but no minute. Menenetini na mi say bia eden a obede obejai do ye bia me enfa me ho ogaje mi say me opemi but me ma no ama mu ni na ni mi sister kwetena ma mi sister ka che ni say ma me ka che mi sister say ono so malik ne be ware me a woni ni na ni mi ni say nim eti me eda me twen me ho epem ba bi tena ba ma me wo na me na ye wo anhia wote boy no wote anhia ti na mo no wo no tu free anhia efi na mo friend ka ba so tu free wono no kwete na anhia zongo nti anhia zongo wono no sa ko chia ma me ya no no ma me ya ne tisa to mo tini nyende mi ma hu bat me nka wo hwe mi ko dem wono na one ga ne te dem wo ga ne te wo me ga ne te wo lumbi ga ne wo eye adwuma wo round about otonkosua ga so ye de adwuma me na me ma me bi eye adwuma etonkoko koko itenu na me yesa nti omu na me yede mi jai koko adwuma no na me yede me ko me ma me wo nini na bitore bo ko me ne te kura otimi sa me niema no da be mi ma me ni wo no obi ani fe no de niema na kosi na nsu atabo niema no mi ma mba no abesa niema na kodem sa na wo yesa iti nansei me toa na wo frame wo kasa issue ya sa macha mi san ma me ase me makoka no asem ti wo ba bibusa me se nukura bi amini mu fa wo bia me kan kire no 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 ka che ma me ani se wo ba be frame Mammy or frame, no, with some missing motion. As some motion, see the means answer my man said Jimmy for some other not say a can. Now because of money who be no more ya. Moshasuna monye, Moshasuna moyade. When they would chimney who can kind no from a war time or mufra or fro no do at them. I don't know, or fro won himself or fro be or baby do at them. I may be announced went to me and so wakum. I don't attend be a mufro be announced waffy. But you know, say, or Fremina because I say, me kind now, obey jam free. But still, none of them and Beman a show of Bano, and I know my yes. Okay. It's what frame me be a no on me sign. What they can friend me say, be as a front of bed or can say, some common. It's what friend or be some say, fissy. As some now, me be so now. Oh, Miss Adam see me boom for you. As someone what friend, me see me no more shade. Aye. No, I may understand. I may understand. Funo or coffee phone no fray you mean to me. I wanna Malikno. Every phone, mamma, may and catch me say, Jimmy phone who can be a call about all count. Ye call about all count, we all by so bay. Let me say, Madame Jimutum Samuel Bone. So, when you know with some so jarria, Antoine and young. Hey, Fusena. Fusena. O do mo ma bofom. Na na obodi a. Ma sam na ogan me ya, wo se me ya oba suo ben. Ya ko oba me ka ho. Me ofun. Me oba. Ti atani ne na ma wo so fiti ya na wo so ma wa no so na say. De o kan kwa me ntimi nka. Ena is de na si. Wo bodua. Why na me di ka bo no no so friends so me na me ni wo o boy ni na wo me tio malak ni na wo me wo na mo frɛ mo sa ta me ni na me boy na wo gusu frɛ me ma mfa ti mo na de na no boy no say ma me wo Jimmy wo no so di ma te me Jimmy ma me ya bodua andi kosia abodua kosia me no abodua de wo busuafo adase obodua no sei me na me ngina ho me mante adua na se de obo no enti dua no nti na obae oba chan abusia Fusena Mohammed nasem no ayesa asroche no eworo kwa nanim a na asa aba nachi nanso no yebehwem na mimi sa wonsem we say why na de wo ma eye Malik o se what they say ameyaw Malik Arumiyaw why na de wo ma Malik ameyaw wade me nti ukotena ase na woni na wo sen baako why na panyine ben na so wonsa de wo ma na wade
Penny be on some son for mamma now. When you feel say 23 years. to whom Malik now won't feel saying No more 22. 23. What's one in it 5 years in it? And I For guess 15 years. My name is 5 years. into 15 years at I'm now in school. No, me go. Nay, then I'll go home Malik. To me, school where we are now. The been patch major. Who jai school no? Yeah, I'm out jai school no. Na me ma me no na me no be obe nti me na me school no kwa na me kokona na me na me jai in she one school no dada abi then na hu Malik at the age of 15 mfie du no mu a wo ko school no then na hu Malik dey na Malik ka to 3 months e ma 15 years wo wani beje ne ho so pese on ne tena me sia no wan ganje me so opeme wo no kwa no ko school on so school ni mpa cha no so school eh maybe no ko school de mpa cha me SS ana no ko SS na so ko SS me na me ko SS na ujina say na mo class 5 ko class 6 15 years now class 5 pacha fu say na ada mo class mu rate ni say na woni made ana pacha dad into 15 ni na that's what class 5 wow eti class 5 na aban school ana pacha class 5 ni mu na ade hu SS ni no ono ko school or secondary wu gina class 5 but any calculation no secondary collaborate with class 5 for no so no 15 years yes you ade o eti wu no no wanka so opewe ye dai na okudi na chi ne kwatwe mprama babam the time na mene boy bi wo ho no 15 ni nyina na wo da so uni boy bi wo ho dada mpa chan wo beki virginity na wo mfie be say in she riot fan I'm 15 years now. 15 na. It's your boy dada no ana ne wo ho. Ono so no ye den. Ono na wo ye ma no twika. O driver ni. Pacha. Chonde na ne twemp na akoda ne ho. Na me kono ho. Ye unim, ye pese ye sua bribi wa ha. Na ye de afutuo we ma batan nyina se. Wo ye batan a wasa ye de no eso 15 years. One osi onu akwa school no ko na ni nye ho. Woni ma de enti na ni nye school no ho. Wasa gina class 5. Na me hwe 15 years o gina class 5. That time na me nhuru wa na bibia na wo ye okay o school. Na ye ko class 6 na me jaye. Okay, nti mu bakwa class 6 na wo jaye. Chai. Nti driver ni no hu no na ne ho anete na wo ye den na ne driver ni kwatwe finance na wo be hu Malik areme yaw. Wono misiano me na mo akono go side. Nti wono kula mi hu no me maame e bai e ma me maame e kasa che ni se sa asem bi ba wono obaba e de e ba bebusa no. Eti emu na me no e de e wo ba ko. Weka wa mene Malik na ewo ye no weka be ma ba ko na me time me na wo ba ko oni ono so wo ba ko e na woni Malik nso wo ba ko pa cha e na wanya sen wo se 23 me boa pa cha 23 wa wo mienu obia na ni papa pa cha fusena o papa na o mame we papa free na o mame nso we mame o Why China na wuti entima wonya asa akwanya no edidida ya say 23 enye wonwa bebre de nansu say tibia no awakom no kakra akwa nani o say wasa akwatwe empena ho manso me yedi dua ehia no nya asem ketwa eti sa aba no sa aba ma ne ba no wo no wanya sen because 15 years na hu areme yawo na se na woni be ma foforo bi wo ho dadansa wo be hu areme yawo ne na bewo ene na betena ansa ne bewo a e ba no odi kan wo no wanya sen 70 there be o wo ma se ne nsiso fusena 15 na hu eye Malik na wo class 5 a wo class 6 me bo a yiti shuri be pepo anim bo training boko pepa wenim na Tommy and over me talk back no ama me na okay. Enti was 15 years.
ena uhu Malik dey na wo boy dada no ono hu na nsa wo be hia Malik na wo 17 mentie wona say wo ba no first born wo nyam fie say me first born me Malik mi hia na che na me satam na ono kan ansana me yede me ba be hia me boy me kan wasan sam me ne wo me first hu Malik ena oni ni ntam ya basa kaka na obefa trotro driver no chan no ni nkomode ma ne se ono pese wo ne me mentina but na me sata me na me fa ma adwene ye de e ma ne ye eti de na me ne wo first bawe no ono na me ne ye de e o eti me ne wo ye kire no no free school mu baaye na me ma wo a me ye de me wo de oba no kwa na nye miti na oba na me wo fa baba ko onu beti na onu ni di nkombo saa nti emu na o ba me ba nya be yi na me ye de me ne no me o shia me o ba nya be say na woni Malik ne sa ko shia me ba nya man say no be 2 years no wanya 2 years ansa na me ba ko mi sister wonum me e wo manso na mba na nya 2 years e chire na me ba ma me na na mo medomas pankro no side wonum Fusena se dia pa ne wo hawo se o ba panyin ne nyasa ketwa ne nyasa ketwa 3 years ana panyin ne wo sei ni de manso me 6 years de obenya 6 years o me no nyira mema pachai dia pa ne de obai mam tole demba ni se bia banana mbese da ne mame matina sa no se kwata se me na mi di tina me kopa mame na me ni di ka tina no kopa o mo choso me sro mo e kwa me fa so me po me mama da ndi dua no mo mpo me sa se me timi nko fie me ko me mame mo na mame mo po mo me timi bese me ko no kora mpo bie enti se hin na wote se me medoma ho no wanche na wote makotina me madam na me ni ye adwuma no ena o man so te hin ketwan penin de aje no kora ache na me ne Malik ne nyama na me ba penin papa ba je no nti utimi kos utimi abusia me ba twen producer abomode anya Malik e wa homan so Malik me mo akwa baba insurance 04.5 hello Hello. Producer Wadaroma she ahoma no ma yenhwe se be ya ebetom na yentie Malik nso dio owoka ya na ye kapa de kire ma ya se wa ba ya ma wani slay ni de obetimi ya slay o but ade bi nipa wo ye bi ekwa abesa ba wa unku ebeba ba hwe wanim se tem eya wa wo dia etiri wo ye bia ne nda no no wa hwe hie wo ye obatan a yere ho fa wo na tim fom na mwa wo ma no mwa wonom se pan no a ehye mwa ne peche won nsem fi se eyiyi a eyeye ma wo batan ne senso a esem nanka ba ya 15 years 15 no wadi kan ehia be mo ye driver ni ene be ma no awo en wasa be hia Malik na sem bia wo kan ho na menti asese wo se Malik ni hu no anka se wo se wanka pa asem no kan den enchire kuransa na wo beka so pemi ana me ne wo kan na wo kan mi si o mate enti o ma na me ne satam kurampo na me fa me shada nye ma adwene kuransa me ne yebetena enti na me wo me madam me ma me na mo me ne me koye adwuma wo mampontene emua na oba ono mo na me ni ko hia satam so no so ne one ne brabi e wo medoma ono ne bra no medoma no no suko te ono na me ni ko hia na menyemo ye na me satam kwa na me ma me ni Ghana ani me se na ma me we na ma me Togo producer Wadaroma sa pusu ahoma no Malik areme ya Wadaroma obey wabomode afa no wa hye ne boso ne betina me babam wa kan no kreso wono na di kan bo ma me ye dua ne ntini ya pese ne wo kasa eti bomode se woni ye ni hide and seek
bomodia na ni producer nkasa na bra na kwa pa ye betimi afaso no ye mfaso ne anyi dua ne mfiri hode ono abo de mame ya no abo oba ha no nasem nyina ye dua bo no wase dua no so mame ya abo ye no no ani ho bi nti wa antimu nsem mpo no ahunu si okro de bo dua Malika hefa no ote Malika ha ne ehwa de enya kwa bi asa ema ye moka entu kasi ye behwehwe na ebia ye beba no na adane na akoye bibi fufuro eti bomode ya na ma ye ne won kasa na ye ntie wo so anu asem ebi kwa na de obai kai ebi mpo ana wo boa na ente saa ebi kwa na mama ye bia mo onidua ma ye wunkyeremu eti producer gusu a wo frɛ bomode ya na fa na ne ye nkasa anye no saa na wo bomode ya ma ye pon ha wani tina ba bia wotie no a ebi abehu ye ho no na adane aye bibi fufuro evangelist Ohima papa bi. Fusena. Te wonte ho kakre na Fusena. Wafu ana wasena. Ma me misa Fusena. Fusena. O sha ase bu nsa na wo mfie sei. Me bu minsa. Me bu minsa na me obe. Fusena won sama wo ka menye ni o. Dadi ampa. Wonsam no opa wasam na yete se yenuan manwunafo asa okwa ba besi wachi 15 years ana wo sha ase ne boy ba kon weye na wonyim tambe na wo 15 years Nasem no I don't get it. Exactly. Na I be because 15 years 15 to 22 emu won me no 15 to 27 years I me no okay enti Malek no aya hwe no ka ho a oboys no eye dodo sei ono kan wa no me ne chiboy bia but na say na the way it me de Safabi Wafa fufro Evangelist mama ko beg mama ho beg mama kakaka ne ko Dokro ni kremoni akola aoye se me nwanwa pa visen kan kremofo nkola de nti se wo hwemu a ode 6 years na wutu no ono so 17 is 23 yes sir achai there be a cheno on senensam nensisi so o kan we ya no wa kan we o kan we ya no asa wo de so ne katakata so nti me ehunu no kura asam na wom na ye hunu kwa hyeso be fa so e be boa because won sam no ensisi so mame okay oni made ya ye be ye Fusena producer gusu a wo pusu ahoma no ye nyante ye Malik areme ya ho ene maame ya no asem no nti ye ntimi ntina ha enkabi ma oni ntimi so munwu o muso kozisi ye beti o mu a anu asem ti chonkra ka bibi kire Malik na afi yenko Hello bla me pa chao enamoso me no wotina enyende enamosunti mame a unsambia okakete enamoso no mame a de mama wakasa me ho kankan edidi matem esa me yo baabe e ma me suma boni dua enti me srewa dua na enti na me ba ni se nzam do so mo boa me ne eda ni dua ni ti me srew me nyankopɔ di srew fa me enda ni dua no obi antina ni baby me kula me mabre yo abusia Facebook YouTube ni baby a wuti free bia ba de dua bonsam a munim dada ya ha ya na adua ha enti Malik ya bo na se amo a ye bekọ ye nana ye bi nchen eba no dua bosam no ade a eho na ne ka edabrewo Jina meyi hu Gana maya wara wudio Jino meyi hu menkase wonka hu Ebusuya mama yenjwen Ghana iye die hu Sisi a ye youth no anamo bia omutu no ebusuya enko yie entwa yie enye ne kwan so no mama yenjwen ye youth ne hu mama yemmo mo anamo omutu no omugina ye omusisi no ebusuya enko yie si andwen ye youth ne ho ne ya amwo mo yamfa ya ma mo afutu a esene fata Ghana ya be ya mo papa
sisi a youth no da dwindwen a we yetirim nyina eye memasem aware ene sikani bre na we so yandwen bibia aware ene sika ene we ni so na sika ne kra say ye di ya hoden eye adwuma kra na nka ye we de anya sawo eye other way round sisi an ye penetentem ananimanim ya na yenye sika ye nya adwuma sika duro ene obate obi se fa 100 cedis beji 200 cedis fa we beji we eno na sisi a youth ne ani je ho na memasem aware kese kwatidie ene twadie na ye de na ye na ma no kra no ho ye memobo no emma na ewom no ena ye na ho ye memobo ni senti sa woni be ma ne kokohia woni ni kohia wo na obefafro wona obebre wona abanyinsen nti sa wo ko school na wo ko twempena na be ma ne nyinsen wa wona wo school abo be ma ne de obetumi ato aso enso na wo wade pa bi ahwero odaache ana wo de ayefom ye youth no chete ye ndwin bibia ho ye ndwin ye kwan ya befa so ya akoyanim ye ndwin ya desua ho ye ndwin hwe na jimie na ne yete Ghana yete oman mu ne yejimi peni koka ene na onue obegina no asebone sisia ene wo yeless mistake obedi watem papa obedwale asra wa ball powder wi a wa hye watade aguso oka bibia che youth na omuntie enka obi mpo be yesa pepeni abaiwa mo de enka ka mo de ye kan ka mo nka ho bi ebi wom enso mo de mo nka eno so nka mo ntumi enye enkoduru se etumi ejeja ho at the age of 15 years I work class 5 na obra no obebo ni seni chese wanwe ne da che ho kra na chese utie nenum nsem ne kra na 15 no kra no ni obi ti daw no ni obi ti deda ansa na obenya 15 years ne kra o sha sentem into be shia guy ba akono eno ne die ne 15 years na no wom no anyway yawo asan ne ofufura asan so akako wa hemu yawo dadie chese wodwen ho kra wonti ase wodwen youth hu a wodwen ho a wonti ase o eye den kwa de yakono nkwa etefo asemo ya mobo jankasa na eye kra na atese me hu nsem a men kampo eye na me hu nya men ka enfafa ye youth yi hu enti adwen ye mu obi de etelebia na me blame youth ni so bebre na parents ni bi ka ho ekwan ya mo fa so tetem enmofra no entwa yie abofra bi wo hono ma osiso a parents ni man omani enko abofra ne ho no meja ne pama no na ne opa bia na abofra ne ye na akwa abofra ne sigina ye bia ono ankasa pe no bone breast basa o dream parents ni bi ho a onti o mase se sikani ho no munti wo hwa abofra no na ne dachi aseye ana onim se abofra ne yeyi a oyeye ma o sey so a o sey ma ewo mu se o ye Ghana de hye enso o sey a o sey e de ma wo enti adan na wonwa on sha abofra no entutu ne niam nsisi ye on hihye abofra ne dachi ye e ma no
na mu jeja amofra no ene nam saa ene te se metumi hye video bi wo TikTok a na maiwa ne mrantie no na omo pape street na te se nyama ense fatanko a no moye ena omo wa ha omo dware pu na we yesi te se ukọ school mu kra dia eja school dem classroom na abaiwa ne abrantie o school ni parents e dey na ko school so nko sua de na mo fa mo ho e wo classroom no mo ye ni ama ense fata e wo school mu ho no enso parents no te se ni ekoso wo school mu ho no kra na mo nim ho hye esanse omade sua omo kan ko inform ho na mo de no mo hinya mo nim ane se omo ma abofra ne sika a mo de ye no omo provide e de ama no te se ni ekoso wo school mu ho ne de inform ho omo nko school mu ho nko check ni ekoso omo check up e wo mmofra ne so PTA kra no parents ni bi nko nti omo nim ni ekoso wo school mu ho na o meja mmofra ne saa keke obia ye ni ope parents ni bi tese mmofra na hawo no mo bibia inform ho na omo nim ane se abofra ne hia sika ni school fees ni books ne wa provide ni na man nti wawie ni ode beto dia ni provisions ni na wa provide man nti si a oni how biem a ebi mo amo mani kom ma ho obi parents ni bi wo ho a enne obefre abofra ne school mu abusa ne ekoso adechi obefre just a day no kra ne parents ni bi to me frɛ 3 times ansa na ade ache ebi mo so de omo moda kra 2 months ni echi afe kra no mu nim ne ekoso mo ba school mu too bad asem we si afa ye nansi fom pa na se ya ma ye ni amre ye youth ne so ye ma na ya wo mo abawi asese ya ma ye ni ambre pa ho ebedu baabi no Ghana ye be ye mo papa na ye mponi o na ye nchiri mafo no asefo na omo so eban ye mpo na ya bra aboti seye na omo so mmeka dai ya na omo de boy ye be ye ju papa omo de be ye mo bo ankasa Etefo me enfa ya hoden ene ye bibia enhyem ne ye mo ama ye youth ne nya ba bi nsi na Ghana ye America behye Ghana enya ne ntoma papa bi enfra ne yakoso se dia emmoa abusia afutu a me de be ma youth ni na ne se moma ye ma ye ni enda ho moma ye ma ye ni embre ya disua ho ye nkan ko ye daache yama yeni mbre e wo hono ne nya isika ni bre ene aware na wo yetim no aware ye mfa nko ba bia aware endwane wo ye den a wo be ware eya na menti o masese ba na ebebem no ana edie na nti ena ye omo pre om ho sa no edie na keke ne eya ne nso omo di om ho kra so omo mom ho ban wo de se awo opa wo no kra na eya abon ho ban wo be de hu se ni pe ya woni ni kwa kwhye wo yare ni pe ya woni ni kwa kwhye ne life etisen ama ye fa ye ni ntu obi so ya ma ye ni mre wo ya disuam na wo wadwuma be man tumi mekira wo ne aye wo wadwuma obi mekira wo ne aye wo sika bi na ne wo pe na wo de to a obi megina wani mu ndidi watem ne yakoso se dia Ghana ye be mobo ya brabo no enkoyie megidi se wafa wafutuo ewom me so mafa me dia ewom eno nti fo adwenkyerɛ fa beka me dia no ho na ema oramfi se obe like na wa share na wa subscribe e de ama onua na no so afutuo a ewom no so enya ne chefa na ye nyina ya bom na Ghana yetumi ema na etumpon na ye nyina ya bom ni ya chichi ye man na ye man ya be ye krabehye ama oramfi se ha eye emergency Ghana TV eso
Midin no na Akosia Adepada Senenso. Yabesanso Eshia Makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have the seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Copland, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Copland is here to end their frustrations with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Copland to tackle this problem. So Copland uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Copland is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Copland for your next online transaction? Visit us at www.copland.coplandtechnologies.com.